Bajići moji, utrao sam auto u garažu da vam pokažem jednu opremu koju nijedan Peugeot nema, ali bukvalno nijedan Peugeot, mogu da garantujem ovdje kod nas na tržištu nema sigurno. Ovo se moralo debelo, ali vidi debelo doplatiti da bi imao u startu kad kupuješ novo auto. Ozvučenje je unutra perfekcija, to nije poenta ovog videa, ozvučenje je perfekcija, šteta što ovaj telefon ne može da prenese zvuk basa koji sabija bas. Bas je pojačan na 1 samo, znači na 1, ali sabija. Ali šta je poenta ovog videa, pa i sad ovo. Peugeot ima zvezdano nebo, Bajići moji, ima zvezdano nebo. Kad navučete na panoramu zastor, kad je auto u mraku, on pali zvezdano nebo. Naravno možete ga isključiti, ali ovo je, brate, brutalica. Ovo ne može, ovo nema svaki Peugeot, znači ovo, vidite. Znate da Roglavi ne kupuje svakakve aute, znači sa klot opremom ja kupujem samo aute koji, brate, imaju opremu, koji su, znači, u fullu. To mora da se plati u startu odmah, normalno, ali to posle kad se prodaje, kada auto bude na prodaju posle par godina, opet auto ima neku vrednost brutalnu, zato što nijedan ovakav nema. Ja garantujem da sad nijedan ovakav nema na oglasu kod nas. Vidimo se u nekom narednom videu, sledi brda dobrih videa na kanalu Roglavi, tako da pripremio sam vam baš lepih videića. Biće jako zanimljivih tema za ovo leto, tako da obavezno zaprati kanal Roglavi, sledi baš dobrih videa sa ovom novom makinom gdje ću vam pokazati još neke stvari koje niste vidjeli na ovom Peugeotu. Volim vas Roglavi i vidimo se u nekom narednom videu.